ngasiꯒꯤꯗꯤ exercise khara tawsale daidi skipping khara tawsale dai bili khara haptale aduga loisangre roki di wabra nuabra roki hairo ngasi September gi date 22 ngasi day 18 suni ngasi newcomer mong lai mai maming na samom ya thawa chef honak sei kya no wet 35 ngasi ga kya su no khoi ga chamina rai ja atei nangai di kana kana chen ka nangai di adu khoi samu di yam ga chele fa ka ke sana dun hojik chel lore ching ani ra ka re kai dau dui no thori song ani stretching kha tawr ni lore ne duga yare roki bai hojik kan chang khalai ching ani rak sure ma chel je ahum rak su ba chiang ka to koi ani rak ken chen tra sangai kilometer makhai am ki chang ne ngam mi fa yum de chela ga si bu chang khala ko ne ba ko ani kilometer ngasi di kilometer yang hodra kilometer ahum ki chang di chela ngani khan khal ma di am ko su chen sa ga si ga ahum rak su ba ni koi nan rak chela lo chala si sana le ada skipping to sawi chong ya samom ro san na ya in video nam lai da je exercise khar tawr ni bili khap chalani thori khar chung ani tu ka lo chalani asi di matang sa lo chalage kilometer hum ki chang chelang on khale ching je khoi target em de chela ko duna si gi mathak sibu chele dai di amu khalaga ani rak chele di mana ahum la chen gra asi di exercise khar taw chale dai di skipping khar taw chale dai bili khar hap chale aduga lo chen gra roki di lo wabra no abra roki hairo nasi lo chale nasi di gym no ai adu ching yo chele ahum lo chele ju hayum ching ni bye ya fa bang asi walking chen ko je kamai taw ge nungai bra kamai taw hairo nungai na mamangai da sim dagi ngasi ni sim na inu nungai ngasi da indam da change amu hen nungai ga la cha de pes ya mo stungara gi nusi tu da ki li hai ku mam ju si ga je pamui tu mi ko su sang bana te si apa nga ta ne ki li mam ju masak tu ta pale siang na di ura mar si je pamui si loi khul laga bazar sembra sur sa ba kam taw tu ni loi khul kai khun bor ya fa khul je pamui ba phasa ba khul apa ti bo hun tu stungara gi nusi tu da ni on